Daniel girau a 4 nebou et 2 nebudo. La mai vieillo, Eleno, a 12 ans. Tu nieto acabo sei 4 ans. Daniel trobo tu nieto ben pulido. Mai che mai la trobo forse intelligento. Li dis, ma du maiselo tu nieto. E ello dis l'uncle Tony. Daniel l'escai lu fa rire. La vacchi caribo. Bonjour, l'oncle Tony. Comment vas? Pas mau, grand merci. Si es pas malau? Que non. E tu, come te portes? Eu sou ben fatigado. A cos prun greu. Va forso ben, ello. Ma io trobo fin de dire che es malauto. Come de dire Tony all'uncle. Question. Quand a des frères et des sœurs, Louis? Cumes la maire de peire. Cum Luis lu trobo, lu paire de peire. Cum sapero la suore de peire. Canta de ten. Co es lu puli juven? Como li disum? Canta dan. Qui es l'homme a custa do cugna de peire. Can de fraire a lu peire. Can de suore. Cum la trobe Luis, la famille de peire?